Cheni TV va nivodhome. Nina ukediana na ugotengi musese mwanwani na wingi wa wikwatio kana wande kutania siku kuu ya Christmas na wande kuadhimika kuislanziani siki vadhukanganyo. Valangu udhotiani kanatu vikia kukwatiania nake Dr. Bishop Nicholas Muli wa kanisa ya Champions of Christ International. Tunengelelie mauvo kana tunengelelie mitalatala ye mwana kia nondo tuelete kuidhi wa tuitania mudhana wa Christmas lilikana kanani mudhana ula ingi maviki ya kutania na kudhocha kwanzia itemba ilunaende tutakwa nanga masaa ekangu dhoche na ndikewe mudhoche ndini wa studios ya Cheni TV mundoe Dr. Bishop Nicholas Muli nikana viki tunengelelie mitalatala ye mwana watonto tuelete kuidhi wa tuitania mudhana wa Christmas kana mbo kudhocha na ndio nenge mwana wambe ukedia asesi ama itokio ni cha umunde valama ende na kutulela mai. Asante bwana Jimmy nungu wakundhocha wa Cheni TV. Nikana wizede nitwa nena nyumbo wa Christmas. Karibu sana. Na nena ukedia webala uwe ni ukulia tuwe dho imwe nikana weze kuidhia na watu wa soma ukindu tuwe pamani. Karibu sana ingi Dr. Bishop Nicholas Muli na ekatuambise go umo wa Christmas ila tutania Christmas yo umo wa ugo niba umo wa Christmas yeah muno ni katika Matthew chapter 2 verse 11 na negozia kwa Yesu ila Yesu asiwe na keka Yesu nda asiawa kuidhana Christmas Christmas kwa lugenge negozia kwa Yesu na nicho kitumi ndio nde ya kusherekea kusia kwake ndio Yesu ni mosube kwa sube siko kunoidha na vata mo kwa Akristo alaku yumunde twavikia na mayumili ndeni isio siki vatukanganywa makanisa meki vatukanganywa mavikia kukwati ni akoba muke islanziani siki vatukanganywa amu mavikia kukadha kukumia mavikia kutaya na kukile seto ya mivo itu nange mavikia kwithiwa maikwati ni na family sio islanziani siki vatukanganywa siko kuno idhi anapata mo kwa Akristo siko kweno ile pata pio wa Mkristo na itwa ile pata gonte we katika Biblia pata wa modenoyo na asa ekamodena no wa Yesu Kristo no tuye focus modena tutie Yesu no gati Yesu modena ndio hapo kwa pata wa modena wa mundi wa Christmas kindu chambe tiona katika Luka chapter 2 verse 8 alaika ilama ndiye kuona aidi madneni ndejeno kana umundi thene wa nomba ya Daudi negosia iwe Yesu Kristo ulaniwe ukatangia ando make kuma naine so pata munene wa Mkristo ama kwa Mkristo mudhino umundi nondo watangia nondo Yesu kitumi cha musiawa ni kutuete pamoja na ngai nondo nae ila ya likile katika mundu kume mida ya Adam na alika mundu ne watani izima na ngai na yuko sia kwa Yesu ni kwa kuete mundu na ngai weza kwithia ni wetha na connection nondo ngai ni mutheu na mundu lazima na ketha ya mutheu ni kana betha na connection kwa ukwisila kwa Yesu Kristo kusia wa kwake na kwa bigia kugwa kwake ni kutangia Mungu ni kana Mungu atone kwekewa na isi yake atangiwe atweke kiumbe cheu na enu yesa kwithia ni wethana fellowship na mumbi wake ola ni wengai kwa
muthenya wo mundi wena gitumi kwa mundu ya yote ula windini wa Kristo ula ni mutangie kwiva eno tani na ti muthenya we woka actually kila muthenya no utangie ni wa kila muthenya kwa uyamuka ni waile kwitha wino tani undu wa Yesu Kristo kwiva endini wako noli Yesu amino gutangia withe awe kiumbe cheo na Yesu endini wako ni waile tani utanda kila ipinda na kila dakika kana ni waile celebrate undu akwekewa nai ni Yesu Kristo yeah aingi nimekula sia yo Kristo aseiwe matuku 25 atu tumtani ya muthenya kana ni muthenya wakitie koswa nandu masia ekatukite kutunga muthenya muthenya mutheu tubikie kwithwa tutania yo aseiwe matuku 25 wasoma Genesis mpaka Revelation Baibandu Biblia iwetete matuku 25 December lakini kwa kweka research Yesu Kristo asa asiyaiwe between 6 BC na 4 BC au lakini muthana kitume kila kinene muno tiku kutinda tuswanie muthana trial kuswania kitumi cha Yesu kukayolwani kiyo ni cho very important nono ona wama na muthena dutangia na muthena dutana kuongela ona muthena no kana ndakika moja ulwa maisha mako muthena no muthena lakini Yesu Kristo ni watumie muthena uo muthe witha wina nguma kwa focus ito ti muthena muno focus ito ni mutangi ito isune focus with focus ya kila mundu nika no lote mutangie ni wale mutangie wanakuweka naye na akiola mutangie ni wale kuende ya nona yita ubo uyu museo wa kila mundu yeah Christmas neto sio kana sena mambo maingi ni hata ta Kristo twalete kwithwa tuitania muthenya Bwana Jimmy umundi wenda kumena hugo ulika Biblia kana makukune na ukaweza kumana hii zia ni miao twasisia Matthew chapter 2 verse 11 nite kuona ngelakani ya andu oi ondo mekie ila Yesu asiwe andu oi kuma umeloni wasua andu oi kuma umeloni wasua ila makwatie report Yesu no seiwe andu asumekie hata ne maendie matongo iwe nindata matia zinu sio nde biashara yona kila kitu nondo wanda ya Kristo ma imbaga numba kula Yesu wai ama dimede ya Yesu na Mary ina wake na Biblia yasia elamonie Yesu yes ni mwana lakini matulilie ndu na mabaitha kana na mama nenge midhinzio na mama nenga midhinzio nenda ungwa jabaneza maya tuliandu mbe wa Maria mbe wa Mary kana mbe wa Joseph maya ina business na Mary na maya ina business na Joseph agenda yo ni Yesu onake okano ko ne maesitika naka no le maina report meitwa anoi na maino mani wakwani akana uyu ni musumbi wa asumbe oseiwe na uyu niwe ukite kutangia mungu kuma naile mamina kuthaitha kalakana ni mongosie dhahabu fumba na manimane mekata makanenga isu ni yongelekani kanangelanyo twina yo katika Biblia ya undu muthana to kegani wa kusia kwa Yesu
keka ni wesi Yesu no ni waile kuthi kumuthaitha na kumya nthembo ya kitumi kwake kiune cho important odena to wo mundi no endie kanisa wathaitha Yesu na womya nthembo ya kitumi nondo kilati ukwata kuma Biblia it's really ongelekani. Those are the founders of Christmas. If we can say founders. Na always mauma kwa agenda ya founders. Kiugile wa kitchen na nikitu anakuwa siango ingi. Lakini founders ma Christmas. Tells mama juice. Nondo ni mama imambe kuthi kuona Yesu aziona kumya chao. Medenzio. Kumya medenzio. Kwa kiu izine yonze ya ile kuatia. Na Jeremiah chapter 6 verse 16 yasyo tusioke zia ilanene ile njia kuu na tuulize njia ya zamani Yesu yatenelewa Yesu yatene ina kipato kwenye kingi zia yatene toka ki Christmas katika Matthew chapter 2 verse 11 undu mama juzi mekie izune yonzia yatene mumunde mukristo wo munde ni wale kweka undu andwazu mangai mekie Matia sindusio noti ya biashara yako noti ya kila kindu wathi ikanisani bewa madhibau wathaitha na womya nthembo very simple wanajini inge ni zitu lakini ukeko ngai 8 evelotani muno then after that kega wina Yesu dene wako no wailo twachao unaeketi oho ilandu oi mamini yesu ngai ameye mwikasyo kelenzia iba ila mukie nayo na monwe nzengia kwisela na madhi matangazite ubo wakusia wa Yesu kwa uamina kudhaitha anjendengi ni kuna yezia kitumi cha Yesu kusia kwa yolwane Yesu ndaziawa toya chabati na toya idheri na toya imba na toya kolala Yesu asiyeiwe nikana aete utangi kwaku na kwakwa ko uamina kudhaitha omunde no minyo kudhaitha na umya nthembo yaku ye kitumi na waamina kweko na ngumeana umeiye Yesu no mendete na Yesu ni wa asiyeiwe na kwa kondo anaisha waamina kweko ende yukitumi cha katatu maybe no tukomane tukanyweche no tukomane tukasherekea utanu wa Yesu ndeni waitu ono Yesu wikite twina utanu nene nienda tusioga ndeni wandu atatu maiyo kuyana na amwe katwale ndina alama viki ya kunena mase akana ndu atatu magumete kunduni kwikivathukangani na maviki ya kwithwa maikuwa mithinzio yikivathukangani utwisine sabu mwe akwite dhabu ngi uvumba na ngimane mane andu atatu momongamite chao kana wona ni wo wai chao ndini wa kutembelea kana Yesu kendo chambe bwana jini pabe na kembile na nienda kila mundu amene kembile ke ebinda liwe kwaina idhembe kujaina idhembe na mkwani mayoko ilazi atumika ibindani na andu mayaenda makaliyo na makanena na ngai kuyai manabii sure ibindani sure ekulo enene ne nige kembideke chakuja kwa Yesu kita twaiwa mudhembi kita twaiwa munabii kwa ndio mandwa ando oye nikana mathi kitumini hiki gai enda setup ya kusia kwa Yesu undu kaile kuidewa
na enda setup ya Christmas ono Christmas ile kwithiwa and one my own me atatu na mai athiri tiano mainja mai athiri na ndo mai no mani wa ku identify data ni mwana ndo kwa data mbingi kwa iwiho mai no mani wa ku identify data kwa ndo ingi umundi mata tuona ku identify data ona mata tuona ku identify ikanisa hii ni azatani kale kanisa hii ni ya Mungu kale kanisa hii ni ya Ngai omuntu kwa mambo ya balozo lakini andwa nungu akudwa ni oi na uyu why very special why very unique nungu akudwa andwaya ilama kwa timoni enda teno mayavi left wala right maate enda tesu meba me patient kupikia me ndatesu ya matoa mpaka nyumba palaka na kake kiara kasewa kwa andwame atatu kila tu ailoma na monopio gai enda ko set up order ya Christmas nono kutia kwa Yesu kwa dhani wikuma Old Testament na ni kwenda kwa Ngai ni wako na John 3:16 Biblia kwa for God so loved the world that he gave his only begotten son kwa kusia kwa Yesu ni kwa kitumi na no lazima gai amandando makitumi anotazu oi nikanama to the commission wa kodhi thaitha kega posi wa mundu for example tata ni momundi good example no whether I have to know the again ya Yesu na Maria agambia kuboya kana Yesu na agene musumbe na amina ahia Maria umia chao umia ndemo panda bego lakini andoma yohoi maya imetekela kwa Israeli Yesu nemo maumisi ti Mary maumisi nemo maumisi omundi mundu aidia kalune ailo ina ndembo ailo ina kilungu cha 10 dialogue lakini omundi anonge olana me uyo makanisani medine kana mateizi ndembo niwo kwewe mabindangi kau ekanisani alma yukite ndembo ndo akwelewa anu maenda ekanisani engemo kusisi ya 10 wechao na ndembo zile kiwata kwa anwama yoi mayai metikila kuisalansi ya isu kana kukulia mevi makuli pata wo ni mesi undo mewie mwanaika amatakia na they were very keen to follow the order not to go right or left kwa point ilane monota iloma nani my oi na wewe Biblia yazi ya mundu waimwe anebi ndate mundu jo ino manyibolo na nigwetikana na kuni kidho wasisia mundu cia dai ino toni wa kusoma kidyo mochangata na kapikia kukia lola niona niwaka na aina utwika thini wa kila watu aisi dhabu vumba na mane ni mkati wa midhinzo ila ka ukenge Yesu kabikiye kidyo akamina kumiwe andwa atatuma umete umiloni wasua sisi ndio itatu si dhasi tuone ni hata thini wa dhayo itu ta Kristo see there was see maanisha kana dhayo witu ni precious only that ni precious nondo yoluwa ni paiki into precious tadhabu na uvumba na maneno omo ukakwata kaino kamwe ka dhahabu life yako ni change sure cause ni wogona ila maumisisi ndio hii tiyo soma history ya Seremala kwa Joseph ingi kuma mudenozu kuma mudenozu maguyezino na mali mpaka Egypt maisa ajao na ndavo kuma maisa midhenzi yeno na maya midhenzi yeno kwa miaka yana Yesu akalile Egypt miaka yana abidetu miaka yatu na nusu meka laku maisa na kume binda yu up to now history ya Joseph family ni achenjie kwa dhahabu uvumba na manemane it symbolize change of status of human being na nicho kitumikiwa minda kutangiwa Yesu ana change your status spiritually materially
and even spiritually. Your life never remains the same again. Kwa usinduhi, dhahabu ufumba na manimani, it stands for life. Life ilanga yu kunengete, na long kunengete, and very precious. Kwa na Yesu, kutuma kuyo luandi, nungwa dhalyusu, na dhalyusu wapa. That is very precious. Kwa dhahabu ufumba na manimani stands for precious life that we own, that we have. Thank you sana Dr. Bishop Nicholas Muli. Kana na historia tuasoma ni tuona kana Yesu abikiye kusewa ndeni wa mvalati wa ng'ombe. Nichao ni kana ni soma hiyo atalete kusoma ndeni wa ndua kusewa kwa mwana wanga hiyo mvalati ni wa ng'ombe. Pe mondo leta ile kuelewa. Kile jambe Yesu ni ngai. Yesu ni Mungu wa itunandi. Lakini oga aligebuni ya mwitu engai edhezia aligebuni ya Maria engai kitumi cha kuligebuni ebune ya Maria ni chao nikanaweza kuithia ni walk to our level au malebo yonga yale munde ngalio likosini utonombo hata no lazima olige mundu expert yalige akambosewa hakibuni akambose kibuni kwa Yesu oga aligebuni nikanaweza kwithia ni wasia watamu engai aleta mundu nikana mundu wise kwithia ni wamupikia wise ni wamosa secondly Yesu asiawa kituuni chamo asiaiwa pauni kanaweza kwithia ni wabikia kila mundu no already uone musumbi wa asumbi andwala anene mainda thina weza kwethia yu akalea kuikuya ndabikia mundu la wandi asia okie kwa ndumeba kwa asumbi kwa ndwathui lakini mpaka kituuni the lowest life somebody a human being can live aliyosewa nikanaweza ndio niwaambikia wewe na imbikia is no other reason. Thank you sana nigwa basongeto nesa Dr. Bishop Nicholas Muli nani msese mwandalika kana tuendeye kunena niselo mungu mako netie sikukuu wa Christmas valainde twesekana ni mudana uloviki ya kutani wani aingi kwislanzia ni sikiva kukanganyo na Bishop kedia kwa Dr. Bishop Nicholas Muli latu nene ulo mungu mako netie Christmas ni twesekana bedha kuya bedha kunywa bedha kutambuka na bedha kuikia nyenda nene nisi yulua mungu ana okwanda tika ni kwithwa masanyo na masongete mituki kwa mituki nyenda tunena nisi yulua mungu mbise na kunywa to mbise kunywa nitona aingima amwika maibikia kwithwa mayumba ni mbesa kuma January nginya December ila ni mwezi wa 14 na muthana wa bika uyona mwika mabikia kwiyumba tutundu na mayase ni kwithwa mbesa ili tuvathite vandu vai lungu ya milioni 14 uni muthana itu wa kwiyika utona kunene hata yulwa mungu maponetio bwana Jimmy ngaiye baya yulo dego moyo nondwalu mondwala maende ya ibida Christmas nondo utanu satani okia likanduni na aopendwa watweka bantu ba utanu nenai ugeza kwithia omunde lito munde alame okoma kila onangi matanywa uki omunde nimekosa inabuni bongo na twambe wiki piti muno kunena nisekana udingilile buyu pa uendo kwata omunde pe andwainge kuicha megwe kanokini omunde ndo akwethiwa metania Christmas na zenge omunde kuicha kwendo megwe na mabu matailite ndo akwethiwa metania Christmas na zela itailite omunde kwendo megukita na megukita pyo na ndiye seneke one muthana 26 wetu Boxing Day
immediately after Christmas. No to ekudia. No boxing ne kukita. Ndena mini nyingi. Mayasi ya kanoni mudenolo ndani mudenzi wate mudenwa Christmas. Christmas tarajia idea mudenzi ono ikito ndeni wa box. Kwa hiyo mataraji madha amayasi kana mudenwa olila ni matuko 26. Niwe mudenwa ubingwa box iso. Oye to boxing day. Kwa na it's no nini? It's no Luka. The word boxing. Nepo I box you. What does it mean? So kila kiboniki mundu kuma mwambele ni wekiata ni walile ngai ani walile cheni na omunde andwainge menda ibinda yeya bikama keka usindile mataika makaikola matadhi na ugeza kwithia ngainde kutana ndo amwekalile wao tumekiza matawasi onangi matwe kanisani mayina na maitabanya omunde mamba au backsliding. For your information, January ikanisa ni wala wenda tia jagwithie kimwana kana mwitu wina hakwaya leo no melilwe kilisamas no melilwe isini sinusiende ya nisinusiende ya USA there o wade ni mwingi pio nondo wakweli wa ando interpret Christmas night Yesu kuka kwake na kusiawa da asiawa na iongeleke asiweni kana na ile petange mundu lakini Satan nuru ni counterfeit oga haiteki dini wa mundu weze kwethia mundu ebie tofauti na unu Biblia ekwenda obie si yulo mundu mako leche kunywa na kwa kuya aya kuya tipo thuku oneo tiowe isini kawaida kuya ni kawaida na ngainda unaingia ikuya kwekata ikuya kuya lakini pe kuya kwa celebration neno tano naku wino tano sherehe ile nzeo aidha ni kuya kana ni kunywa unizu kunywa pe kunywa soda na kigu pia na pe kunyoke kila kimahana ni wile niata na mwena mudenozo wile niata na mutangi kega endini waku wina reason siombe siya kuveka siya kuina siyo dhaida siya kuya weze kweza ni wajie njoi tu paile inana hainae nundu wakwezi wa kuhitania Kristo nundu wakwezi wa we mwene nukwekeje chao lakini yuke eka na hiwe inachukie yuwe itanwe ni chao na Yesu ndio ndeni waku ulawe ndeni waku ni Satani yuwe itanwe ni chao no mundu Yesu usu akailekuka odhinjana mundu la wina right ya kutana kula kwa ilite nula wina usiano na Yesu usu wase yuwe mutana towa mundu uzuna wina right nundu wakwezi wa ulongi wonze ukutana ni munafiki ekito kwifanya those are counterfeit and all this kwa mukristo kegani wese mutangiye baina yukuya kilo kwewa utono lakini wewe kiasi nondo self control ni tunda ya roho kwa wewe na self control uya na wima nai onakokoya wailoya undu utono tani ya Kristo notono kaga Kristo peo kulo kuongita ziwazi ya Kongo utono ziwazi ya Kongo ziesa iweka patoka kwa une wailoya kiasi ukeza kwelea uniona wa baba wewe zaidi no utulia lakini bai nindi hapo ya oza kwelea saati ondeni cho washroom saati ondeni kwa une wailoya kiasi kwa kuyatiko okay na ngaliko ni ya meki ile tona kunene hata aya mekile mwekirola museo kwa mundu ninena yulwa mundu mutangiye nono mundu tena Yesu ndeni wake onaka ye muthei
usundeu ndiye uke un nondo embiwe vondu oida wage wili wembiega lakini mundu mutangi kindu chambe kwikulyo yekiangwa wena umikia welulutitia andumeana kana wete andumeana kwa Yesu kwa Islam wesu wikete kiuno chokitu nondo kitumi cha kutangiwa ni utethesi mundu ungi one chenyo ndo wonye chenyo nangwa. They normally say dress the way you want people to address you. We mechanic, we you man the mechanic, usiache ngwa. Sure. We you man the daktari hospitali, usiache cho. Sure. Usiache ngwa. Na ngwa speaks a lot. So reason ya mundu mutangi kwitha kuyo lwani na asa kwitha etha mundu no mundu ne nzie yaku oneni waku kutembea kwaku mwekela waku utone kukuuzia mundu ungi nake aze kweli na Yesu ni museo na Yesu kweli ni waliula nondo no ambeta kwa aliula oya lakini weke yangwa ya ku itono anma kwa zaidi nimeungia weza nimekuungia weza kweli ya pe hasara katika ufalme wa Mungu na bena dina mwenene. Okay, naende thank you sana mundu Dr. Bishop Nicholas Muli ni wa kanisa ya Champions of Christ International yeye adriva nienda otuimine ya vombe ni tuine na tuambisone ni witu ne ni yelo ngusensila sithi twesi kitekandeni wa makanisa mengi wa kangani utona kuneni hata yelo amaka tu atongo yondo muna mapastor na mabishop pia alama yetu maitwa yese ngusaniso ndini wa makanisa mengi wa kangani kwa wiki ya kono na maviki ya kutwa yese makao ni tina uko na mayokita nondo wa kila to oketa wendi wa mbesa ila ni ndembo makanisa ne utona kuneni hata bwana Jimmy Besides with the Bishop wa Champions of Christ International. Tuna makanisa yes, Kenya, Uganda, Congo na Tanzania. Ninye chairman wa Evangelical Alliance of Kenya, Machakos County. Machakos County. Na ni represent ya also national board ya Evangelical Alliance of Kenya. Evangelical Alliance of Kenya tuna AIC, tuna sita na makanisa mengi Deliverance, Redeemed. So many mkusanyiko wa makanisa kwa kiuni chetu tu ya mostly ikule yu akulia na tuina dhina na boya ya kwani Yesu oka kana Yesu ayuka nondo nokoka at least weza kwethia andu ne mayuka tuina dhina baba mundu ndio ni woza Biblia ani wambe yotabanya na mundu nde kwenda kuikala undu Biblia ikomwenekale kinge tena cho omundi ne mutabania otabani obo lakini obo utomutenya na obo utotego na familia yake na ikanisa weza kuithia kwina mixed up yes kwina makanisa wazi ukaona kweli kuko na Yesu eba na bebera lakini mwa makanisa utono uko na beba ni waendie tu kanoka dio uko na beba tu yaende tu nondwe witwa ngumi ikanisa ngumi si ya baya kila na kwa disco ikanisa ni witwa ngumi ndondo wake kila kiboni andwainge tia tangi na mekanisa na dhaifi lakini adhaifi mata na Yesu ndani wao nondo Biblia ya narrow is the gate to the everlasting life, to eternal life, but wide is the road to perishing. Utangio and watangi nani na utangio gelanio utangio nete bindaya Noa ndio ndenga ya tangi ya numea alama alikilenga wangalawani mayano nana ibinda Lut Sodom na Gomora ngaya nanga Sodom na Gomora hata ngaya numea ndio kumanga kananga indea sana
na o mituki iloko iwe Biblia yasia ibindamuthia Yesu woka aingi makazi mbona isiro yako thibo ina umazienda imoni na siro yako imani sia andwame madibauni tia ini tia tabanya tia zeme kanisa mundu gekande kwikala kwena na Biblia eno silelo monene nosu na wano kwalioka so kila kitumi kinene mono cha ikanisa kuvundwa nondo wakweliwa twena mendi cha mbingi makanisani andu matena Yesu na meyaseme na Yesu andu meyasena atangiye lakini matendo mo kabisa Biblia yasia tutawajua kwa matendo yao kwa ugeka nimekukitia ikanisani matendo asime speak about what andu amaina Yesu nondo Yesu aminori kadheni waku nondeliana even your feelings ugeza kwithia you have a self control peba mutheu endini waku nondo Yesu alikandeni waku peba mutheu ni ukaga kuzwa weza kwithia wina kindu chetwa the fruit of the spirit which is 9 kwa no matter na the 9 fruit of the spirit they can do anything either in the church or anywhere na tie kanisani peke yake mekalile onamisi ugeza kwithia mundu ndekwikala kwena na undu waile kwikala no kwina no kutabania no kutangaza matangazo lakini mwikale wake ni out kwena na Biblia so lakini kila kibuni ona kamiti ya Yesu na Judas kwa melicha naingi now those things we cannot avoid no ibinda ya muthia ukela na a lot of backsliding binda ya zu previous time when ebugu ya Timothy sinisonde okulia sionde sekatika ebugu ya Timothy na binamu thesi ndisi kabeni kwa ukela kibone ulombe dukezi kutoa kinene kanisani nomba nyangai paini kegano kwewe kanisani zi no fit no uma ugadhiwa kanisani nyingi no makanisa moa ingi lakini kuthie kanisani ne waele kupoya ngai ngai akautongo acha kuthie kanisani tiwa mwene wasie ikanisa yene ngudi utotongo wewe ne beba no as many are led by the Spirit of God they are the children, they are the sons and daughters of God. Okay. Thank you sana mundu Bishop. Na nienda tuminie na kwa kuminie nienda. Sisi wa kamera kayo wende asema ito Merry Christmas na mwadhimo memo na kamidani katwende na utani ya siku wa Christmas. Tutana ambo mina unene ne wito kiwioni cha omode. Kamera kaya. Mwedu keisia musiaisia. Na musiaisia wakwa. Nene sino mbedu keisia na musiaisia. Detolando na kuunenga no ino mode no ngomunde toa ngoya yaku na akili yaku sama wekulie detweno Yesu akoka na kigeno ni wega huyu mwe katika ala mekoswa ni Yesu ibinda rapture nondu Yesu dogita kuosa mundu ulote mutangiye Yesu okite kuosa mundu mutangiye mundu ulete nai no menete nai na umete nai kwa ndelano no kutabia ni aliula ngoya yako nebo yanaku utangiwe oyu ebugu ya sirwa ya biyandikwe ebugu ni aka no munde ebinda ya Christmas ukatangiwa kwela kwutanu muno payo lwandi na yolo tune Biblia yasema ndo mwatangiwa kwela notani kwa yolo tune ndo wakwela wa Yesu wakie kwa kitumishi cha kutangia kwa musiaisi wakwa lutangiwe na kegano ndotangiwa
nene mboyeno itina wakwa nikana ngai wone undu kukwika kwambia oji asiende tweno ngai wakwa nyene mwene naye na nengumbula sietwa ni ya Kristo na hizo onde ninaamua kutia Yesu likanthini wangoni yakwa ndangi sietwa ni ya Yesu ninaboya amina ninaamina kuboya naku sisi kanisa ila ibuka kube ileta banasia upo wa utangi hiyo udiwone muthukume wanga yula ibuka kube naku na nukuboya naku na nukuta na ikuwaya unotona kuyana kwa ngai na kwathime na ngai ai kusubia ukile mwako onesa matuko that fast na ngai nukukikaneza na pia matuko that fast nina kesha paya dhiriba no woke kanisani kuambia saa 3 mpaka saa 1 tena kesha kila mwaka na ngela ndipo Yohana kwa uka tuboye imwe na ngai nokukwathima sirwa yakwa ni Bishop Dr. Nicholas Muli kuma at the river Champions of Christ International the House of Prayer ngai na kwathime na wendo wake wewe pamoja nako. Thank you sana Dr. Bishop Nicholas Muli nundu wa kuvadha ilungu ya kuna kuka na kritikala kunene na ito yula mundu mako netie isia wa yama wase uwa ito Yesu Kristo nani mwai mwana kwa ndena mebasa kana mendeni wa mitambo ya Cheni TV nde kulwa ni Justus Ndutundu mwe na Erastus Kidoku wanzo mwana onde alaindi matena vikia kutoma motumane mo lilikana kana setu mane mwana na saita tuni wadisio kedia deni wagamu wa mwa kwa lidotia ndeni wa ilungu si mwana mbadisi ya kumukumia kumukadha kutaya undumu na kukilia isitwa ya mwi wetu Yesu Kristo twende kwa dhimwa tui mwamba kwa yu tukadibasa.